Strogo poverljivo, epizoda 73. Od uvek nas je, kao ljude, intrigiralo to da li postoje duhovi, da li duša ostaje nakon smrti negdje da luta po zemlji ukoliko ne može da nađe mir. Nekad su to zaposedanja starih kuća, neki dašak za ostale energije, nekad te paranormalne stvari dobijaju mnogo zlokobniji izgled. Međutim, Teresita je odlučila da se vrati na zemlju, da se vrati među žive ljude bar na trenutak iz jednog drugog razloga. Njena misija je bila da otkrije ko je njen pravi ubica. Dobar dan i dobrodošli u 73. epizodu kriminalističkog podcasta Strogo poverljivo. Moje ime je Mladen, a danas ćemo pričati o jednom vanserijskom slučaju, nečemu što do sada nisam baš imao prilike toliko da inkorporiram u svoj podcast, osim u miniserijalu Ritual, koji snimam svake nedelje. O okultnim stvarima, o kriptidima, urbanim legendama i ostalim stvarima možete svake nedelje da se uključite na ovaj isti kanal i da saznate neku novu svetsku misteriju. Ono što sam htio da kažem, da nisam imao toliko prilike da inkorporiram i da pričam toliko u ovom podcastu o paranormalnim stvarima i o duhovima i o zaposedanju. Ceo podcast Strogo poverljivo isključivo se bazira na kriminalu i na realnim stvarima. Mada imali smo u nekim prethodnim epizodama kada su se duhovi javljali u snovima ili ostavljali neke poruke kako bi na sličan način kao i današnjoj priči pomogli da se nađe njihov pravi ubica. Danas dakle pričamo o Teresiti Bassi, ženi čije ubistvo će policajci i istražitelji pamtiti verovatno do kraja svog života. Teresita Bassa je u vreme zločina živela i radila u Chicagu, u saveznoj državi Illinois. Godina je 1977. Teresita je rođena 1929. godine na Filipinima, gdje je provela veći deo svog ranog života. Već od najranijeg detinjstva Teresita je pokazivala ogromnu ljubav prema muzici, a naročito prema klaviru. Njeni roditelji i najbliža porodica vrlo brzo su uočili da to nije samo ono čisto dečiji hobi, dečiji hir, da nije prolazna faza, već da je nešto što bi njihova ćerka želela da izgura do kraja. Teresita je bila strastvena, posvećena i ozbiljna u svojoj želji da jednog dana postane profesionalna muzičarka. Tokom mladosti učila je da svira klavir, vežbajući kad god bi joj se ukazala prilika. Sanjala je o tome da jednog dana živi od muzike, da joj to postane životna karijera. Međutim, uprkos toj želji, toj posvećenosti i svom tom talentu koju ona imala, muzičko tržište na Filipinima bilo izuzetno zatvoreno i konkurentno. Tokom cijelih svojih 20. godina Teresita je pokušavala da se probije i da je neko zapazi na muzičkoj sceni, da zapazi nju, da zapazi njen talent i njenu posvećenost prema muzici, međutim nije bila previše uspešna u tome. Da li ste znali da sam ja završio i nižu i srednju muzičku školu i da znam da sviram klavir? Niste. Nisam pričao o tome do sada. Dakle, kada je shvatila da jednostavno ne ide, da ne može da ostvari svoje snove u rodnoj zemlji, Teresita je odlučila da potraži nove prilike u inostranstvu. U svojim 30. godinama preselila se u Ameriku, tačnije preselila se u Chicago, sa planom da nastavi svoje muzičko obrazovanje i da jednog dana konačno postane profesionalna muzičarka. Upisala je muzički kurs na univerzitetu, diplomirala i verovala je da će sada sa američkom diplomom biti dosta uspešnija u pronalaženju posla i da će konačno lakše pronaći zaposlenje u oblasti umetnosti. Međutim, ni u Americi situacija nije bila mnogo bolja. U pitanju su bile u njenoj mladosti, kad je ona to bila, to su bile neke 50. godine i posao u muzici se pokazao gotovo jednako teško dostižan kao i u njenoj rodnoj zemlji na Filipinima. Zbog toga je Teresita, da bi preživjela, počela raditi u bolnici kao tehnički pomoćnik. Na početku to je bilo samo neko privremeno rješenje, a međutim vremenom se pokazalo da ona veoma dobro u tome, da se dobro snalazi. U bolnici radila više od 1 decenije i tokom tog perioda Teresita se specijalizovala kao respiratorni terapeut. Iako i to nikada nije bilo životna ambicija, pokazala se kao izuzetno stručna, profesionalna i brižna radnica. Međutim, njena ljubav prema muzici nikada nije nestala. Teresita je nastavila da daje besplatne časove klavira deci iz kraja, uz to je čak upisala i doktorske studije iz muzike. Bila je jednostavno gladna znanja, gladna umetnosti i dalje je verovala da će jednog dana možda početi da se bavi profesionalnom muzikom. Tokom dana bi radila duge i zahtevne smene u bolnici, a uveče bi se vraćala kući, učila, pisala svoj doktorat i radila na njemu. A i pored ovog izuzetno napornog rasporeda, Teresita je još uvijek nalazila vremena da drugima prenese ljubav prema muzici. Bila je neverovatno posvećena, vredna i, kako su rekli, otporna žena.
Nikada se nije zadovoljavala prosekom, neprestano je radila na sebi, a čak i kada je nailazila na neke prepreke i razočaranja, nije padala, odmah je ustajala i nastavljala dalje. Znači, jedna žena prepuna snage i motivacije i želje da uspe u životu i da uspe u onome što je bila njena prava ljubav, a to je muzika. Njene kolege su opisivale kao tihu, veoma prijatnu osobu, druželjubivu i zabavnu. I kako su neki od njih konstatovali, ona nikada nije ogovarala svoje kolege, što je očigledno bio dosta onako učestao slučaj u toj bolnici gdje ona radila, ako su oni imali kao kompliment za nju da ona ne ogovara svoje kolege. Slavica ima svugde. Izvinjam se svim Slavicama, ali to je neki stereotip kao Karen. Teresita je bila ozbiljna i predana svom poslu. Međutim, Teresitin život, koliko god da je bio miran, jednostavan, preokupiran obavezama, ali miran, jednostavan, nije zauvek ostao takav. Sve se promenilo jedne hladne februarske noći 77. godine. Dakle, bila je noć 21. februara 1977. godine kada je jedan komšija iz njene zgrade u Čikagu u pola noći primetio gust dim koji je izlazio iz jednog od stanova na 15. spratu. On je u panici pozvao vatrogasce koji su ubrzo stigli na mesto zločina i provalili u zaključan stan iz kog je kuljao dim. Požar se nije proširio na okolne sobe, ostao je skoncentrisan samo u dnevnoj sobi i kad su vatrogasci uspjeli da obuzdaju vatru, shvatili su da je predmet požara zapravo bio dušek koji se nalazio na sred poda u sred dnevne sobe. Znači neko je zapalio dušek ili se zapalio od nečega. Međutim, kad su podigli taj zapaljeni dušek, ispod njega su otkrili Teresitino telo sa nožem zabodenim u grudima. Dakle, iako je stan bio u haosu i samo mesto zločina je delovalo kao da je došlo do pljačke koja je krenula po zlu, policija na kraju nije pronašla nikakve jasne dokaze da je pljačka uopšte bila predmet ili cilj ovog incidenta. Nisu mogli da zaključe da li je nešto vredno uopšte ukradeno. Sve dragocenosti su i dalje bile tu, TV je bio tu, što može ukazivati na to da je možda pljačkaš ili kogod drugi, da je možda ta osoba bila u potrazi za nekim specifičnim predmetom. Telo Teresite Base bilo je potpuno nago. Međutim, autopsija nije pokazala tragove seksualnog napada, nije došlo do silovanja. Međutim, to što je telo nago otvaralo je sad nova pitanja i teorije. Da li je napadač možda imao u planu da je siluje, pa je situacija krenula naopako, ili napadač bio možda neko koga ona poznavala i sa kim je već bilo u emotivnom odnosu, a možda samo to skidanje odeće sa žrtve za cilj možda je imalo i neko čisto poniženje. U svakom slučaju ubistvo je bilo brutalno, hladnokrvno i nekarakteristično za nekoga bez očiglednog motiva ili nekoga sa strane. Policija je počela da skuplja tragove. Jedan od zanimljivih nalaza bio je papirić na kome je Teresita svojom rukom napisala: kupiti karte za pozorište za AS, kao inicijali A.S. Nijedan prijatelj ili član njene porodice nije mogao da identifikuje nikoga koji je imao inicijale AS. Jedna prijateljica izjavila da je Teresita tog dana pominjala da očekuje muškarca u gostima. Međutim, nije bilo jasno da li ona očekuje, da li se radilo o sastanku, da li se radilo o dejtu, da li se radilo o nekoj popravci nekog uređaja ili nečemu sasvim drugom. Jer to nije rekla. Rekla je samo kao očekuje jednog čoveka naveče u svom stanu. Istraga je ubrzo zapala u ćorsokak jer ništa osim tog papirića nisu našli. Znači, to vreme nije postojao DNK. Ne znam da li su uopšte bili testirani u to vreme i otisci prstiju. Mislim da jesu, ovo su bile kraje 70. godina. Mislim da su otisci već postojali, ali nisu postojale one baze podataka gde biste vi sad uneli te otiske i da se odmah meču i da se pronađe čiji su to otisci, već biste morali da čekate određeni vremenski period da ta osoba ili ponovi zločin ili da se slučajno negde prikupe njegovi otisci prstiju. Da se slučajno nabasa na poklapanje. Meseci su prošli bez ikakvih novih tragova. Svi ljudi su bili ispitani, koji su je poznavali, koje ona poznavala, ali nikako nisu mogli bukvalno niti jedan jedini novi trag da nađu. Jedini dokaz koji su imali, jedini trag je bio taj papirić kupiti karte za pozorište za AS. Dakle, prošlo je ukupno 6 meseci bez ikakvog napretka u istrazi. Policija nije imala, kao što sam rekao, nikakvih novih tragova, nikakvih osumnjičenih. A onda je slučaj dobio potpuno novu dimenziju, jedan neočekivan obrt, kad se policija obratila Remi Chua, Teresitina koleginica iz bolnice. Ona je rekla da joj je Teresitin nesmireni duh posjetio par puta u snovima
i da joj je otkrio koju je ubio. Policajci su bili fazon, okej. U početku Remi, koja je i također inače poreklom sa Filipina, nije pridavala tome neki preveliki značaj. Mislila je kao to su samo neki obični snovi, prouzrokovani stresom, dobra prijateljica, izuzetno draga prijateljica je bukvalno nađena mrtva sa nožem u grudima i mesto zločina je pokušano da bude zapaljeno kako bi se uništili svi potencijalni dokazi i ona je verovala kao to je sve prouzrokovano tim stresom, previše sam istresirana, previše sam se potresla, ko svega ovoga, počela sam da sanjam Teresu koja mi priča da ju je ubio taj i taj. Međutim, stvar je postala ozbiljna kada se u sve to uključio i njen suprug. Dakle, prva situacija dogodila se jednog popodneva kada je Remi dremala na kauču, a njen muž Jose je bio u istoj prostoriji. On je video da se njegova supruga čudno ponaša. Delovalo je kao da ima noćnu moru, tako da je on počeo da je drma da se probudi jednostavno, da se trgne iz tog sna, ali onda Remi je počela da mrmlja na svom maternjem jeziku sa Filipina. Jose je primetio da je nešto veoma čudno u svemu ovome. Delovalo je kao da glas koji dolazi iz njegove supruge ne pripada njoj, iako je dolazio iz njenih usta. U jednom trenutku ona je počela da govori na engleskom tako da je mogu da je razume i rekla mu je: "Ne boj se, Jose, to sam ja, Teresita. Samo bih se srušio bukvalno na pod i ne bi me bilo više." Teresita, navodno, ponavljala je da nije došla da mu naudi, već da traži pravdu. Želela je da se njen ubica privede licu pravde. I tom prilikom rekla je da je čovjek odgovoran za njenu smrt muškarac po imenu Alan Showery. A.S. Kada se Remi probudila, nije imala nikakvu ideju da se ovo dogodilo. Jose je ispričao sve šta se desilo, oboje su mislili da je u pitanju neki mali incident sa mesečarenjem, opet zbog stresa, neobičan san, njen se poigrava s njom iz nepoznatih razloga. Međutim, slična stvar se ponovila i to jako brzo, kroz nekoliko dana. I ovaj put Teresita, navodno, je govorila kroz Remi i ovoga puta je pitala Josea zašto on nije otišao u policiju sa informacijama koje mu je dala. Znači, rekla sam ti čoveče, dragi, da me je ubio Alan Showery. To je taj AS, znači ode u policiju i prijavi ga. Jose je rekao da nema nikakav dokaz osim toga da mu je duh rekao da ju je on ubio. I kako mogu da odem u policiju i da to kažem? I onda Teresita, navodno, daje nove informacije, a to je da je Alan Showery nakon ubistva ukrao njen nakit. U pitanju su bile minđuše, prsen i jedna ogrlica, kao od nekog drveta ili od nekog metala. Vidio sam sliku i ostavit ću vam je u videu. Ukoliko slušate samo audio, fotografije iz epizode i iz zločina možete pronaći na Patreonu. U pitanju su bile, znači, minđuše, ogrlice i prsten nekog kao drveta ili tako nešto. Bili su dosta specifične. Ona je rekla da je sad Alan, nakon što je ubio, skinuo taj nakit sa nje i odneo ih kući i potom poklonio svojoj devojci. To je kao bio ključni, čvrst dokaz preko koga se može dokazati da je Alan zapravo odgovoran za Teresitino ubistvo. Nakon ovog sna, Remi i Jose odlučuju da ipak odu do policije. Kao što se moglo očekivati, policija nije bila impresionirana ovom pričom u duhovima. Međutim, detektiv Joe Stakula, koji je vodio istragu, ipak je saslušao Remi i Josea, nije ih odbio, nije ih ismevao. Rekao je kasnije su oni delovali vrlo smireno, vrlo ubeđeno u to što su pričali i da su zaista verovali u to što su rekli. On je čak odlučio da proveri to ime Alan Showery, čisto ono da ih umiri, da ne bude sad kao dobro, kao zapisat ću ovdje kao ime, proverit ću nekad namig, već je odlučio zaista da proveri, da vidi šta se tu dešava. Shvatio je vrlo brzo da se to ime poklapa s inicijalima na onom papiriću i kao, dobro, možda su oni ipak na nekom zanimljivom tragu. Kada su malo bolje prečešljali dosije, shvatili su da je Alan Showery već imao kriminalni dosije. I to ni manje ni više, već zbog silovanja i napada. Naime, Alan je ranije bio osuđivan za seksualni napad i pljačku. Oba elementa, znači potencijalni seksualni napad i potencijalna krađa, bila su prisutna i u Teresitinom slučaju. Uz to kao ono cherry on top, ispostavilo se da Alan zapravo radi u istoj bolnici gdje je radila i Teresita, kao medicinski tehničar. Case solved. Alan i Teresita nisu bili pretjerano bliski, poznavali su se, znači izviđanja, znali su se površno jer su radili na istom mestu, ali su kolege iz bolnice potvrdile da je Teresita neko vrijeme ranije spominjala da Alan treba da dođe kod nje kući da joj popravi televizor. Neki su tvrdili da je ta popravka trebalo da se desi baš one večeri kada je Teresita nađena mrtva. Ali nekako
nisu mogli da se sete toga ranije, jer kao sećate se da su oni ispitali sve ljude koji su je poznavali, svi su bili u fazonu kao nemam pojma. Ona jedna drugarica, šta je već bila koleginica, je rekla kao ne, trebalo je neki muškarac da dođe kod nje te večeri, kao nemam pojma ko je. Sad ispade da svi znaju ko je Alan Showery, da je on trebao da dođe da je popravi TV. Da li je on možda njih zastrašivo, pa oni nisu smeli da kažu, plašili su se njega. I kako je ta istraga koja je trajala mesecima, koja je navodno toliko detaljno obrađena i svi su bili ispitani, da jednostavno nisu ispitali sve kolege koji su radile sa njom i da uporede pre svega da ispitaju sve ljude koji su imali te iste inicijale, koji su bili u njenoj neposrednoj blizini. Znači, lik koji ima bukvalno te inicijale radi u toj istoj bolnici. Nije naša policija najgora, definitivno. Dakle, sad sa ovim novim saznanjima policija je odlučila da poseti Alana i da ga ispita. Otišli su u njegov stan gdje je bila i njegova devojka. Alan je potvrdio da je te večeri bio kod kuće sa devojkom, da nikada nije bio kod Teresite u njenom stanu. I također je rekao da je poznaje samo iz viđenja. Njegova devojka, kad su malo bolje pogledali, bila je dosta sređena, full sređena, doterana, namirisana sa frizurom, puna nakita, od glave do pete je bila na svakom prstu, znači po prsten. I oni su bili u fazonu kao, dobro, jer kao ako se sećate, Teresita je navodno rekla da je Alan ukrao nakit sa njenog mrtvog tela i poklonio svojoj devojci. U razgovoru u stanici, nakon što su odlučili da ga ipak privedu i da ga malo bolje ispitaju, Alan je prvo negirao sve. Znači, negirao je da je bio ikad kod Teresite, negirao je da je napao. Međutim, kad su mu rekli da znaju da je on te večeri bio pozvan da joj popravi TV, on je popustio i ipak na kraju priznao da jeste bio kod Teresite te večeri u stanu. Međutim, tvrdio je da nije je ubio, nije je silovao, nije je skinuo glavu, nije ništa. Popravljao je televizor, međutim, shvatio je da ne može da ga popravi, tako da je vrlo brzo otišao, znači bio je nekih pola sata, shvatio je da ne može da popravi taj TV i otišao kući da svojoj devojci pomogne oko nekih električnih problema, kako je on rekao. Kasnije, kada je policija razgovarala s njegovom devojkom, ona je rekla da nije bilo nikakvih problema sa elektrikom te večeri. Kao, sarađuj malo, namiguje i kao, što sam ti popravim, ne znam šta sad, fen za kosu. Ona je u fazonu kao, ali fen radi. Sarađuj s momkom. Policija je zatim zamolila Alanovu devojku da donese sav nakit koji ona posjeduje i sav nakit za koji zna da ju je Alan poklonio pre svega. Kada je ona donela nakit u stanicu, policajci su pozvali Teresitinu porodicu da vidi da li mogu nešto da prepoznaju. Jer kako se ispostavilo, taj nakit koji je on ukrao je bio deo porodičnog nasleđa, da tako kažem. Bio je nakit koji se prenosio više generacija kroz njenu porodicu. I članovi porodice kad su došli su odmah, bez sumnje, identifikovali 3 komada nakida koji su pripadali Teresiti, a koji su nestali te noći. U pitanju su bili, kao što sam rekao, ta ogrlica, minđuše i prsten. I to je bio konačan dokaz da je Alan Showery te noći bio u stanu, da je ubio Teresitu i da je nakon ubistva skinuo nakit sa njenog tela i poklonio ga svojoj devojci. Doduše, to ne mora značiti da je on ubio, možda sad imao nekog pomagača, svakako je ukrao nakit sa mrtve Teresite, ali Alan, suočen sada sa svim ovim novim dokazima, kad je mislio da jednostavno nema više nikakvog izlaska, on je u jednom trenutku potpuno popustio, potpuno se slomio i konačno priznao zločin. U daljem ispitivanju, kada je počeo da prosipa sve informacije o samom zločinu i zašto je to uradio, rekao je da je znao da Teresita čuva svoju ušteđevinu u kešu, svoju poveliku ušteđevinu u kešu u stanu i da je on te večeri planirao da ukrade te pare. Bio je u finansijskim problemima, nije imao da plati kiriju, jednostavno video je priliku kako da dođe do novca. Međutim, nije dao nikakvo detaljno objašnjenje zašto ju je ubio, da li je ubistvo bilo planirano od početka ili je jednostavno ona njega uhvatila kad je on počeo da krade pare, da li se to ubistvo desilo impulsivno ili je bilo planirano. Nakon ubistva skinuo je, svu odeću sa nje, skinuo je nakit sa tela, stavio dušak preko nje i zapalio u nadi da će da izgori ceo stan i da će da se jednostavno svi dokazi prikriju. Mogu je baš da joj izvuče nož iz grudi, jer mislim da ako bi izgoreo ceo stan, mislim da bi bilo prilično jasno da joj je nož ostao u grudima. Dakle, Alan Showery je uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena.
Njegovo priznanje omogućilo je tužilaštvu da pokrene postupak odmah bez onog što sam pominjao već, da ukoliko se on izjasni kao nevin prvo se taj slučaj šalje na sud, gde sud odlučuje i utvrđuje da li je on kriv ili ne, ali sada kako je on odmah priznao, taj slučaj ide odmah na viši nivo gde se određuje samo njegova kazna. Međutim, Alan je tokom tog suđenja povukao zapravo svoje priznanje i izjasnio se kao nevin. Suđenje je započelo u januaru 79. godine, međutim proglašeno je neuspešnim zbog toga što porota nije mogla da donese jednoglasnu odluku. Zbog toga je zakazano novo suđenje. Uoči početka novog suđenja, Schaber je ponovo promenio svoj iskaz i ovoga puta se izjasnio kao kriv za ubistvo iz nehata ili ti manslaughter, koji nosi značajno manju zatvorsku kaznu. On se tako izjasnio u sklopu dogovora sa tužilaštvom i na kraju je osuđen samo na 14 godina zatvora. Wow! Prema dostupnim informacijama, posljednjim informacijama, Alan je zapravo pušten na uslovnu slobodu nakon odslužene polovine kazne, odnosno samo 7 godina. Došao je kod žene, zabio joj nož u grudi, mrtav hladan, pokrao nakit sa njenog tela i dao ga svojoj devojci, pokušao da zapali ceo stan i dobio zapravo 14 godina, ali je pušten nakon 7 godina zbog dobrog vladanja. Strašno. Ovaj slučaj do dan danas ostao jedan od najneobičnijih u američkoj kriminalističkoj istoriji. Ne samo po brutalnosti zločina, već po načinu na koji je rešen. Da li je Remi zaista bila posećena od strane Teresite? Da li je njen duh bio zaista uključen u sve to? Ili je ona zapravo imala neke informacije koje nije mogla baš da kaže, nije mogla drugačije da ih saopšti, već je bilo u fazonu kao koleginica me je posjetila i rekla da ju je on ubio. Iskoristila taj neki nadprirodni štit kako bi rekla zapravo informacije koje je imala. Neki veruju da je sve bilo zapravo i slučajno, da je Remi samo posumnjala da je u pitanju možda Alan, zato što je znala da je Alan trebalo da ide kod Teresite da ju popravi te večeri i radili su zajedno, poznavali su se, pa je nesvesno nekako povezala određene informacije, dok drugi zaista čvrsto veruju da je došlo do paranormalne situacije. Bez obzira na to u šta verujemo, činjenica ostaje da informacije koje je Remi prenela policiji su bile zapravo tačne i nešto što niko drugi nije znao, a to je da su komadi Teresitinog nakita nedostajali sa mesta zločina i da je Alan te komade nakita zaista poklonio svojoj devojci. Što je eventualno na kraju dovelo do otkrivanja jednostavno drugih materijalnih dokaza i dovelo do hvatanja i osuđivanja pravog krivca. Teresita Basa možda nikada nije uspjela da ispuni svoj san da postane profesionalna muzičarka, ali je svojom upornošću i prema nekima čak i posle smrti uspjela da obezbedi pravdu za svoju smrt. I to je kraj priče, ove nevjerovatne priče o tragičnoj smrti Teresite Base i načinu na koji je ona rešila svoje sopstveno ubistvo. Iskreno, jako sam veliki, da kažem tako, ljubitelj paranormalnih priča i zaista verujem da postoje duhovi, da postoje, dobro sad ne baš duhovi, možda postoji ta neka kao energija koja se zadržava nakon što neka osoba ode i sam bio u prilici da dosta često prisustvujem takvim stvarima. Jedan od najskorijih trenutaka koji mi se dogodio pre par meseci, mi se u šolji kafe, stavit ću vam sliku ovde, u šolji kafe mi se oslikala glava mog psa koji je uginuo pre 2 godine, koji sam ja, njegov odlazak sam dosta teško preživao i on je generalno bio jedan od glavnih razloga za pokretanje ovog podcasta, jer mi je trebalo neki kao nešto da mi skrene misli, neki hobi da mi skrene misli i nešto da radim za svoju dušu i bukvalno, znači ne zajebavam vas, pojavila mi se njegova slika usred šolje kafe, znači ne ono ni slučajno, znači bukvalno izgleda identično, čak uši izgledaju različito, kao što je on imao različite uši, jedno kao malo spušteno na dole, drugo više onako tanko i špicasto, znači nešto neverovatno. Došao sam do te mere da sam hteo da sačuvam tu šolju zauvek, a na kraju mi je trebalo ponovo da pijem kafu, tako da sam nažalost morao da je operem, ali ja jako verujem u duhove i verujem u tu neku energiju koja se zadržava, kao što kažem, nakon smrti neke osobe, ali u ovom slučaju iskreno verujem da je zapravo ova njena koleginica Remi
da je ona zapravo nešto prokljuvila ili da je znala neke informacije ili da je Alan jednostavno bio sumnjiv i želela je nekako da ga okrivi, da ga pošalje u policiju. Međutim, to ne objašnjava to kako je mogla da zna za te komade nakita. Ukoliko nije znala da je Teresita taj nakit nosila stalno i onda je bilo u fazonu kao zašto ona nije sahranjena s tim nakitom, ne znam. Pitanje odgovora je previše. Šta vi mislite šta se dogodilo? Da li je zaista došlo do neke paranormalne situacije ili je sve ovo bilo dosta dobro osmišljen način da se zapravo krivac privede pravdi od strane Remi? Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam puno što ste ovdje iz nedelje u nedelju. Ukoliko vam se dopala ova epizoda, dalje rad podcasta možete podržati na Patreonu ili tako što ćete postati član ovog kanala, jer bukvalno iz tih vaših malih donacijica se finansira kompletan podcast. Znači, naručio sam novi mikrofon koji stiže vrlo brzo, koji je, znači, neverovatnog kvaliteta. Sljedeći cilj je da se kupi prava kamera zato što snimam na telefonu i eventualno na kraju možda neki kompjuter ili neki laptop malo bolji zato što ovaj laptop ima toliko problema sa editovanjem ovih video epizoda i toliko se namučim da izbacim video svake nedelje da više mi je preko glave. Također, ukoliko ne želite ili ne možete da postanete član Patreona ili član kanala, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal, sve to podiže jednostavno ove videe i pomaže mi da steknem što više slušalaca koji će uživati u ovim strašnim pričama iz nedelje u nedelju. Hvala vam još jednom što ste ovdje i to bi bilo to. Vidimo se onda sljedeće nedelje sa novom neverovatnom pričom. Ćao!